aho just dutangiye nayo tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Ikaze kurwanya u Rwanda bisobanuye kurwanya u Rwanda bisobanuye kurwanya Uganda. Generali Muhozi aya akaba ari amagambo akomeye umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda General Muhozi Kainerugaba yatangaje ko afitiye impuhwe abafitiye urwango Perezida Paul Kagame, ashimangira ko kurwanya u Rwanda ayoboye binasobanuye kurwanya Uganda. Ni mu butumwa uyu mujenerali w'inyenyeri enye yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yagize ati ndi generali w'inyenyeri enye, ibintu bike ku isi nibyo ntigeze mbona, ariko mfitiye impuhwe n'abanga data wacu General Kagame. Kurwanya u Rwanda bisobanuye kurwanya Uganda. General Muhozi mu bundi butumwa yanditse kuri ruriya rubuga rwe rwa Twitter mbere yo kubusiba mu gitondo cyo kuri wa gatandatu, yavuze ko asenga n'umutima we wose kugira ngo hatagira intambara ibaho, gusa avuga ko yumva ijwi rya nyakwigendera Fred Igisa Rwigema arimubwira ko atazigera aba generali w'igihangaje nkawe mu gihe cyose atarwanira abanyarwanda n'abanya-Uganda muri rusange. Ati ndasenga cyane kugira ngo hatabaho intambara, nzi icyo intambara ivuze. Mu ntambara nta gisirikare cyica cyane kurusha UPDF ndetse na RDF. Ndumva ijwi rya Fande Rwigema arimbwira ko ntazigera mba igihangange nkawe kugeza igihe nzarwanira n'isi yose ku bw'abaturage bacu. General Muhozi mu butumwa bwe ntigeze avuga mu mazina abo yitsagaho. Ubutumwa bwe cyakora cyo bwaje mu gihe ibintu bikomeje gusa nibiba bibi cyane mu mubano w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo, aho abanyekongo by'umwihariko bamaze igihe bibasira Perezida Paul Kagame abashinja gufasha umutwe wa M23. Uretse u Rwanda rushinjwa gufasha uyu mutwe, abanyekongo bamaze igihe banikoma Uganda nayo bayishinja gufasha uriya mutwe. Ibyo bavuga ko bishimangirwa n'amagambo y'umusirikare ukomeye nka General Muhozi Kainerugaba. Ni Muhozi mu minsi yashize wagaragaje ko kurwanya M23 ari bibi cyane, bijyanye no kuba abarwanyi b'uyu mutwe baharanira uburenganzira bw'abaturage b'abatutsi bo muri Congo bamaze igihe bahohoterwa Perezida Paul Kagame muri iki cyumweru, ubwo yari amaze kwakira indahiro ya Minisitiri w'Ubuzima ndetse n'iy'umujyanama wa leta muri iyo minisiteri. Yavuze ko atumva impamvu M23 ariyo ikomeje kuba ikibazo mu mitwe irenga 100 ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Kuri w'igihugu yagaragaje ko kuba Congo ikomeje kwikoma u Rwanda irwitirira M23 biri mu mugambi w'ubutegetsi bw'Kinshasa wo gushaka impamvu y'uko amatora ateganijwe mu mwaka utaha yakwimurwa. Ni amagambo yatumye abanyekongo kugeza no kuri minisitiri wabo w'itumanaho bibasira Perezida Paul Kagame, bavuga ko nta masomo akwiye kwigisha Congo mu bijyanye na diplomasi.